Unwaith oedd fideo cyffroes, a dyna pam dwi'n gigwrthod o'r meat refuser. OK. Falle bod chi wedi sylwi bod dyn ni gwestiwn arbennig heddiw. You might have noticed that we have a special guest today, Miss Marianne Prothero. Ond peidiwch y gofni, dyw hi ddim yn cnoi. Na, os dwi'n cofio'n iawn. Ti sy'n cnoi. Right, OK. Gewn ni ddechrau. Liz, beth oedd hwyl dda? Cachgi? Beth? Rhywun oedd ofyn y gelyn? Na ge. Hwyl dda oedd e'n arwr mawr. He was a magnificent hero. I haven't seen any evidence of that. Some of those books hadn't you? Yr un mor rhamantus ag eriod hefyd. Roedd Hywel yn arwr mawr, a great hero, rhywun i ddibynnu arno, someone you could rely on. Dim fel pob dyn arall te. O, pobol bach, is it ti Caniston Bowl? Ar y penwythnos, es I MacArthur Glen Retail Experience. Da iawn, y penwythnos. Now we're cooking on gas, cwn i off de. Tom, be nes di ar y penwythnos? Ar y penwythnos, es I... I can't remember what I did in the weekend! Neither can I, it was a blinder. People are all going to fail because of me! Liz? Oh, please. Oh, please, na. Ar y penwythnos es I draw I weld gig Elvis yn Aberhonddu. Roedd y noson llawn hwyl, rhyw fath o oil, ond roedd pobl yn snobby am bod ni'n byw yn Aberhonddu. Ar y penwythnos es I weld dyn yn gwerthu sicedi. Ond nes I ddim prynu un oherwydd yr economi. Dim sicedi oherwydd Marianne, please. Economi. Brilliant. Oh, yeah, brilliant. Liz, fe ddwedes I, faint o weithiau bod I ddim yn mwynhau hwyl y spree? O'n i'n cysio helpu ti. It was better than showing her a video of someone having a heart attack on a date. Yeah, I hadn't thought about that. Oh. Dwi wedi cael enough. Digon! Enough is digon. Dwi wedi cael digon. Digon! I keep trying to help you and you keep blaming me. It's pointless. Dwi'n gadael y Wers Gymraeg. Ia, wel fi ddim gwers Cymraeg ar ôl hyn ta peth. Mae'n pointless anyway. Dwi'n dysgu mwy gartref yn gwylio hwb. What's hwb? It's a really popular Welsh learners programme on S4C. We don't watch it, Ebenezer doesn't have electricity.